Masbate News. Hanap ba niyo ang maragsik, manamit, malasa kag affordable na lechon with food packages para sa iyo mga okasyon? Didi na kamo sa Seanbel Lechon Baboy, ang most recommended na food and catering service sa Masbate. Pagtuna sa the best-selling na food package worth 10,500 pesos, may usad ka na buo na lechon, pork menudo, dinuguan, igado, spaghetti, fried chicken, lumpiang Shanghai, puto cheese or maha blanca, pork humba, kag free small cake. Kung budget-friendly naman ang iyo hanap, may mga variety of food packages pasinda na sakto sa iyo bulsa. Tuna 2,500 pa 7,000 pesos na food packages. Kaya para sa iba pa ng mga detalye, i-contact na si Miss Mary Joy Buhos sa 0985-192-7978 located at Purok 2, Kinamaligan, Masbate City. Pwede nyo man bisitahon ang in the Facebook page na Seanbel Lechon Baboy. Dito na kamo sa Seanbel Lechon Baboy. Malasa, maragsik, kag manamit.